Assalamu alaikum. Janlama kejinin көрермандары. Бүгін 17 январ Ноқат мал базары. Assalamu alaikum. Қаншада атасыз бұны? 33-тен. Қаншаға бербедіңіз? Қаншаға жеттім. Қанша? 31 мыңға бербептір. 31 мың сомға берілбептір. Сіз қаншада атасыз? 33 kan var. Қаншаға бербедіңіз? 29.200 сомға берілбептір. Beni takmaça ediyor. Sizikisi қаншаға бербедіңіз? 30 mingga berdim. 35 мың. 30 мың сомға берілбептір. Жақсы. Qaysi kanal? Құлажын базар. Құлажын базарға келдік. Құлажын. Қаншаға бербедіңіз? 42'ye берілбептір. Құлажын. Оке, бұны қаншаға бербедіңіз? 55'ten de var. Қаншаға бербедіңіз? Sonra 52. Emi geldi 55 мың сомнан кеми бар. Assalamu alaikum. Қаншаға бербедіңіз әке бұны? 38 Қаншаға алдыңыз? 44 мыңға алып тұр. Құнажын. Сemiz құнажын екен. 44 мың сомға алып тұр. Қаншаға бербедіңіз әке? 44 мың сомға берілбейді екен. Қаншаға бербейді әке? Қаншаға бербейді әке? 44 мың сомға берілбейді екен. Езі туғаны? Туған мı? Туған ұй екен. Uylарға келдік. Қаншада да сәке бұны? 70'ten gahım var. Қаншаға бербедіңіз? 60'ga berdim. 60 мың сомға берілбеп тұр. Қаншаның туған ұй? Birinci balası. Rusya paroda. 60 мың сомға берілбеп тұр. Sağmıyorlar. Қаншаға бербедіңіз әке? 37'ge берілбептір. Бұл үй 37 мың сомға берілбептір. Қаншаға бербедіңіз әке бұны? Қаншаға бербедіңіз? 53 мың сомға берілбептір. 53 мың сомға берілбептір. Қаншаға бербедіңіз әке бұны? 49,5'ga берілбеді екен. Әке, бұны қаншаға бербедіңіз? 58 мың сомға берілбеді екен. 58 мың сомға берілбептір. Қаншаға бербедіңіз әке бұны?
Ha? 57 ming so'mga berilyapti. Aka buni qanchaga berib berasiz? 61 ming so'mga berilyapti. Jarnama keji. Qanchaga berib berasiz aka bu uydu? 53 ming so'mga berilyapti. 53 ming so'mga berilyapti. Aka buni qanchaga berib berasiz? 60 ga berib berdingiz ha? 60 ming so'mga berilyapti. Buni qanchaga berib berdingiz aka? 61 ga berib berdingiz ha? Birinchi tungush bu. Ha, ögüz ekan 61 ming so'mga berilyapti. Ögüz bozorga geldik. Aka bu ögüzü qanchaga berib berdingiz? 50 ga berilyapti şu ögüz. Şu ögüz 50 ga berilyapti. Assalomu alaykum aka, buni qanchaga berib berdingiz? 60 ming so'mga berilyapti. Noqat mal bozori. Qanchaga berib berdingiz aka buni? Mana so'rab qo'ychi. 65 ga beryapti mashina mana. 65 ming so'mga berilyapti. Mana. Assalomu alaykum. Qanchaga berib berdingiz aka buni? 145, 155 şunu so'rayapti. Har tur. Ekonu. Talg'aram bor. Ha, targ'ilan bor bu. Ekonu 145 ga so'rabdir. Berib beribdir ha? 155 an deyapti. 155 ming so'mga berib beribdi. Bunda targ'il aka. Aka buni qanchaga berib berding? Ha. Ekonu. Assalomu alaykum. Qanchaga berib berdingiz aka buni? 57 ming so'mga berilyapti. Tartib qancha ekan mana? Aka buni qanchaga berib berdingiz? 85 ming so'mga berilyapti. Oldu abi bir. Российский buqalar. Российский buqalar. Qanchaga satıldı aka bu? 190 ming so'mga satıldı. Ökü. Российский buqalar. Aka bunu qanchaga berib berdingiz? Qanchaga berib berdingiz? 142 ming so'mga berilibdi. Size satmam. Bet satmam. Aka qanchaga berib berdingiz bunu? Ekonu 209 ming so'mga berilibdi. Jarnama keji. At pazara geldik.
At qancha ming? Ha? Yes. Tapmayapsın. Qanchaga bermading? Ah. Narg'inda surib ochasiz ekan. Atni qanchaga bermadinglar ukam? Endi kelinglar be. Atni qanchaga bermading? Ha? 65.500 so'mga berilibdir. Aka buni qanchaga berib berasizlar? 86? 86 ming so'mga berib beradi. 86 ming so'mga berib beradi ekan. Chilayni otlar bor ekanda. Yes, yomon ketdi. Ha, buni qancha sotasizlar? Ha. Qanchaga berib berdinglar? 70 ming so'mga berib beribdir. Aka buni qanchaga berib berasiz? 36 ming so'mga berib beribdir. Erkek ha? Baytal. Gönlesiz. Ben başındaki şey. Aka bu qanchaga sotasiz? Qanchaga berib berdingiz buni? Ha. 26 ming so'mga berib beribdir. Aka buni qancha sotasiz? 45. Qanchaga berib berdingiz? Ya aldım be. Aldingiz 45 ga. Yok 45 de otam özüm aldım da. Algan sen onu takmayla var. Eşek. Eşek kilittir. Bağ olsa değil mi? Hem gazeteler satılır. Qancha bağ otasızlar? Ne? Qancha bağ otasızlar deyim? 3000. 3 ming so'm. Berib aytat ha? Eşek bozlar. Ben alatlarımızı şart satılıp tutuyorum. Numaraya anlamaydım. 30 oldu. 30 oldu. Geçsem 30'a kaçtı ne mi? Jarnoma keji. Yarmama kendi. Satı. Qancha ming so'mga berib aytatsizlar? 29 jarımga. Berib aytatgan. Berib aytatgan. 29 jarım mingga. Polat da. Yarın 60 bin kilo para. 30 bin ver. Ver sana ver bakalım. Kaçtı bulga? Ya oğa verdim o da çok ara. Ya sıraganda kuda 30'dan sonra. Ve çekin. Cete şu kadar şartlı sizge 45 bin lira gitti. Şu 30'a cet aldı. Razı ol verin. Ne dedin? 29 jarım mingga berilibdir.
Ana 30'ga 300 so'm qo'y berdi o. Gördün mü talak? 29.700 berbeydi. Bol abi. Evet. 300 talak. Biraz. 30.000 so'mga berbeydi. Bergiley. Qancha berdi? 30.000 so'm pul berib qo'ydi siz aytganingiz. Bering Biz shuni. aytganni berib qo'ydik. Bo'ldi-mi? Buni turgan jeri qavadi, 700'e. Bunu kaçta da seçkilerdi? Aka. Kaçağa vermediniz? Üçünün 30.000'e veriyorsun. 10.000 sonlandı. Bunu kaçadan? Nokat mal bozarı. Bunu kaçağa vermediniz? Ögüzdü. Kırpoktu. Kaçağa vermediniz? Kaça? 30 ga var ukam. Çok kaçağa vermediniz deyin. Suragan çok. 30.000 so'm temi var.